dengan saya Puspitasari. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla illam yantahi lasfa'an bin nasyiyah. Nasyiyatin kadzibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u jabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahu